Metong nga insektor na ning agrikultura karing lakwas mi apektuhan king masiring pali adaralana ning El Nino phenomenon. At base king monitor nga ning Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC na ning Pampanga, as of May 20, 2024, at yun na kimigit 70 million pesos ang alagana ng tanam apali, mais at kamuting dutong ing mesira. Mabot la kimigit libong ortelano rin mi apektuhan ka rin 63 barangays kim probinsya. At karing ang gambalen kim Pampanga, Pea Camaragula may perwisyo, ing king San Simon, Amiras king Alus, 16 million pesos. Inya naman, binisiti ing CLTV 36 News king Balen Bangko musta ning kabilyanda ring Hortelano. Agpang king 68 years old ay Domingo Guevara, at yuna mo king 58 akabaning kayang apupul uling mepes ti iti. Kanitang may nga labas na panahon, miraras ka nung atlong dala na kaban ing kayang akukwa. Hindi tintauling ngayon, hindi kapunggos. Hindi tintauling pupul, manibat kaya tang March. O ning aliwa mo yung El Nino ipigagamusa ng buntok tatang Domingo. Uling atin partiking kayang asikan kim Barangay San Juan, ing namila ko yung almug, uling masyado yung mababa. Nung ring aliwang Hortelano, problema ra ing kulang ang supply na ning danong pauli na ning El Nino, kini puking San Simon Pampanga aparti pa kanita, pigagan na kanda mo naman din karelang pitatamnan, apaka albug. King atlo ng ektaryang Gabon Guevara, alamang metong ektarya ing kayang atatamnan. Pabulan ng datang yung danom niya. Pero sobra-sobra yung danom kayo ni. Ali ay miras kasi nung yakamombo ay miras. At yung bababa eh. Yung atamnan mo, tsukeng matas. Dagdag pa king karelang gastos ing gasolina karelang gagamitan king pamagpump na num. Parehong para pa lang yan ing karelang pakaalbog gagabon at para naman ing karelang gabon ating tanam. Big-pump kami mo kayo palako yung danom. Uling pepatarondong kita ka na ako. Kay gagamit kong palwal yung danom. Potang lulbog na yung danom, impalay ako. Nilako ko yung danom. Samantala, magsadya na yung Department of Agriculture o DA para kimpaman niya tang naning La Nina phenomenon nung nukarin asaan ning masikanauron. Miluwal nemo naman kanong direktiba yung ahensya kaning field offices mabilog bangsa, uling posibleng mas maraguling agricultural damage na nini kesa king El Nino. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.